سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتانە دەمەژمێر شەشە ئێوارێ ئەس ژوارە پێشکەشەکەم دەستپێکەدا گرنگترین سەرنووچە. تەوی چەتەین جوانên şoreşger du zarokên Kurd serbest berdan hîn jî çarenivîsa bi dihan nediyar e. Komên çekdar çendîn welatiyên Kurd bi tûmetên dor ji rastiyê li Efrînê revandin. Amerîka û Rûsya li ser guhertinê di yasaya Qeysar de rêkeftin. Careke din krîza elektrîk û sûtemeniyê li bajarê Hesekê derketiye holê. Dubara Slav. Serok Mesud Barzanî pêşwazî li Mikhail Bogdanov şandiyê taybetê Serokê Rûsya û cigirê Wezîrê Derveyê Rûsya kir. Di civînê de şandiyê taybetê Serokê Rûsya Slavên Vladimir Putin, Serokê Rûsya û Sergey Lavrov Wezîrê Derveyê Rûsî bi Serok Mesud Barzanî gihandin. Tekezî li ser giringiya pêgeha gelê Kurdistanê û rola Herêma Kurdistanê li Iraqê û navçeyê bi giştî kir ku ji bo Rûsya gelekî giring e. Rewşa Sûriye û Rojavayê Kurdistanê tewereke din di civînê de bû. Serok Mesud Barzanî boçûn û dilgiraniya xwe derbarê pêşeroja gelê Kurd li Sûriye bi cîgirê Wezîrê Derveyê Rûsî gihand. Herwiha di civînê de nerîn derbarê rewşa siyasî ya Iraqê û hilbijartinên encûmenê yên nûnerên Iraqî û gefên terorî li ser seqamgiriya navçeyê hatin gotûbêj kirin û Mikhail Bogdanov di civînê de amaje bi peywendiyên dîrokî yên gelê Kurdistanê û gelê Rûsya da. Herwiha rola malbata Barzanî di bihêzkirina wan peywendiyan de bilind nirxand. Piştî fişara ragihandinî û belavbûna nûçeyên revandina zarokên Kurd ji aliyê çeteyên ciwanên şoreşger ve du zarok serbest hatin berdan. İsa Mihemed İsa bi tenê 13 salî ye ji derbederên Efrîna Rojavayê Kurdistanê ye piştî çend rojan ji revandinê ji aliyê çekdarên ciwanên şoreşger ve li taxa Şex Mexsûta Helebê serbest hate berdan. Herwiha Ayan Edrîs İbrahîm ku xelka bajarê Amûdê ye temenê wê 16 salin piştî çend rojan ji revandinê serbest hate berdan. Lêlaliyekî din çarenivîsa bi dihan ji zarokên Kurd yên divê dema dawiyê de hatine revandin yan jî navên wan eşkere bûne nediyar e. Niha jî em ê navên zarokên ku hatine revandin û ta niha çarenivîsa wan nediyar e û tu agahî li ser wan tinene bi wêneyên wan re ji were biaşînin. تماشاوانên birêz niha jî yeksera zêberê xwe bide mêvanê xwe mamoste Mehmûd Biro serokê xwecahiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li welatê Nerwêcê
باوەیەکی زیندی بە ڕێیا سکایپێ بەمەرەیە مامۆستا محمود دەم باش سپاس ji bo beşdarbûna te mijara me revandina zarokane yekem pirs ji pirsa dayîkeke Kurd ez ê dest pê bikim dema ku di mangirtina bajarê Qamişlo de beşdar kiribû pirs dikir ku çima zarokên Ereban nayên revandin çima zarokên Ereb li Reqayê û Dêra Zorê tevî ku ew bajar dibin destê pêdê de ne çima bi tenê zarokên Kurdan têne armançkirin û revandin بله سلام و ریز جبوتا و تماشاوان و گهداری تایی قدرگران براستی پرسیاره که گلک گرنگه و چارنوسیه و دویکو ام حمود تفگره سیاسی لسر پرسا وی دایی که قدرگران راوستن چما جبرکو ایرو دماکو زاروکی تنها زاروکی کرداد روینن اوانه خالک سرکیه که پروژه رگس پرست شوفینیست میشیل عفلق بود دما خدا گوته بو هر نتوق بيوري حالات ناف نتوا ناف شارشي ويا نتوا عربدا هذا بروستي واقر كرنا ملتي كرد بينجه صاله البرخودا نتكارن ايرو افخالك نهيني جويك وملتي كر قرد بكن بتيبتي زاروكي كرداد جرن سر زاروكي وانا تويدي دا ناچن اف ارمان جك سركي زلاله بركرد عم بيزمن ولو ما جي بيوستا جو تدبير لزقين جير ورندانين تيبتي تفقرا سياسيد آماده باشيك مدر بي وزانبي چاوا بريارا خوي سياسي بده و برفانيت برزارو كي كرداده بكي بله مامۆستا محمود مەزلوم کوبانی وەکو فەرمانداری قەسەدێ ساڵە 2019 ڕێکەفتنێک ئیمزا کردبوو بە نونەرە نەتەونیە گرتی ji bo karobarên zarokan Virginia Gambara çima yanî mezlûm Kobanê bêdeng e herwiha Amerîka jî ku wekû qesedê wekû hêzeke hevpeyman ji xwe re dibîne û ev agahî ji wan re diçin ku zarok têne revandin her du alî çima bêdengin بله یک امریکا بیدنگه چما بیدنگه گلک زلاله امریکا ایرو برجواندیه کوی دناف دستی قصده ده هیا پیدویاوی به هیاج بو مسائل شر دیجی تروری یانجی وک او دبیجی کو آرامیه که دمکید هرمه ده چه بکی دریا شروانی واره او برجوانده او کیمک سیاسیه لگل وادی که او لآلی کی ویجبیر کجبرگو تمیجی او برجواندی خود خوازن لی آم کرده یا کو خودکنه کرد و دبی ام هریمه که کردی بریفت بن یا وی چما بیدنگه او جی زلال دبی روش بروش زلال دبی جمره کو مظلوم کو بانی ایدی نبویانی رابطون روناوی نبویا فرمان اویش قندیلتی پروگرام و پیرو اویش قندیلتی وی بکه وی نکه اگر نه ام تحدیدک آنها برادر که تویتر که بنویسه به تکل بندی ام بوار تنیا و از تن اداره و هرمی ام دکن و ام شاشیتی هبن تن بن امه هنک قبول کن هنک رخ نکن لی دما وینا بیجی اف دلیل راضی بونا ویا کو افکاری هاد بی دلیل کو پروگرام وجه به جهد کل گور فرمانده کو جیرج دروتین یعنی زلاله او بیدنگیاوی زلاله چه جداهی فرق نوبره رخصنا جوان شورشگر و مظلو او قصده ده هيا يعني دبيجن اف زاروكن تن رافاندن بدست چتين جوان شورشگر تن رافاندن فرق وجودهيت نوبره وان هردو چيه اف رخصن بسر كيف هيا فرمان كي جيب جيدك بله اویکو و بناف دکن جوان شورشگر اذانا زعران کولانانا اذانا نجوان شورشگرن او نابي كولوا هاتيا كرن جي نظريه بعثيه هاتيا يا قوتني شبيبه الثوره او انا حمود تشتي خوش وابرنا يعني او تورا وال سر كرداجه بجهدكن جداهي نافا وادا تشيا جداهي دو اليه برنا يعني برا وقت بيطير ونقشيوي هيا يك طيره يك نقشيوي هردو بهفدوره باراليل وقت خطي برهدرت مشن احولو كاردكن ببلان وبوقت بيجي بنقشدانين يعني اوه قد بي جوان شورشگر جوار دبيجين او جي فرمانا خوا جي قصد مش قصد شير ده سلاداريا قصدي ويلبو تفكري دكن وي ترصيد خلقين ترسول رزيد نافا جباتا كردادا
و قصدي بيدنجا او يكو بناف دكين جنرال مظلوم عبدي او بيدنجا واتا فرقايك نقبا واتنا ما تني كاركي هفبش دكين تني بلانك هفبشا و ارمانجك جي هفبشا بيكتين لسر ملتي ما تيبتي زاروكي ما کو براستی ترسولر زکه مزن خستنه جواتا کرده که زبا دایکی کرده شوط آندنه کو ایدی دوی ام بیدنگ نمینن برانبری وی باشه بیدنگ یعنی چارەسەری چییە؟ دەبێت چ وەرە کردن حتا کو سینورek ji vê diyardeya metirsîdar ji vê tawanê re were danîn divê çi were kirin? Belê ya herî serekî got îro em dibînin îro carna axiftin li ser diyalogekê dibê dibê diyaloga Kurdî yani ew diyaloga got binav dikin Kurdî îdî mane û naverok jêr nemaye pêwîst e got encûmena niştimanî wek nûnerekî piraniya gelê Kurd hundirê Sûriyê de em nabê timamî piranî bere xelk zanibê em çi dibêjin pêwîst e ew biryarek wêrek bistêne nimûne ام وی دیالوگا گون بناف دکن دیالوگا کردی ام راد وستینن و ام راد گهینن ام ورونانن حتی اون واک کریاری قریش دیجی زارو که ما کردار را نوستینن حتی اون اگر اون به جوان شورشگر ولا الحالی خونه و ام نزانن کین الکونه حتی اون وارا نوستینن جی جاردی ام ناین دیالوگی و نما قبول دکن اف بریارا ویرک پێویستە ئیرۆ وەرێستاندن ئەگەر نەوێستاندن چەندی دەرەنگ بمێنێ ولۆوێ کە زەبێ دایکێ کووردا زێدەتر شەوتێ ولۆوێ هەرێما کوردی هەن بهن ڤالا بێ لە سەردەما ئیرۆ دەڕۆژ نینەک و زانیاری ناگەهنەما عائیلە کڤی گوندی دۆژڤی گوندی یەکژڤی شاری یەک پێویستە لەزگینی چارەسەریا لەزگینی ئەف بریار وەرێستاندن. gelek spas ji bo mamosta Mahmud Biro serokê Xwecahiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li welatê Nerwêcê gelek spas ji bo beşterbûna te. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê grûpên çekdar yên bi ser hikûmeta Sûriye demkî ve di kiryar û binpêkirinên xwe yên hovane de berdewam in. Rexistina mafê mirovan li Efrînê revandina hejmarek welatiyên Kurd li ser destê çekdaran di vê dema dawiyê yan jî di meha mijdara borî de eşkere kiriye. گروپên çekdariyên bi ser hikûmeta Sûriya demkî ve dibin pêkirinin xwe de ji girtin, revandin, desteserkirina berhem û mal û milkên welatiyan, sepandina bacan berdewam in herî dawî 5 kesên din revandine û berevcihê nedyar ve birnek û heta niha çarenivîsa wan nedyar e. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê ragihat grûpên çekdar yên li Efrînê dimînin di dema dawiyê de asta bin pêkirinên xwe zêde kiriye bi behaneya ku peywendiya wan berêveberiya PYD ya berê re hebû. Welatiyên Kurdê diravînin û berevcihên nedyar ve dibin ku heta niha çarenivîsa gelekî ji wan nedyar e, hin ji wan jî li hin berpereyan serbestê neberdan. Li gorî rêxistina mafê mirovan eşkere kiriye grupa çekdar ya polîsa sivîl roja 28 mijdarê bi ser gundê Qotayê bi ser navçeya Bilbilê ve girtin, ketin hejmareke malên gund û pişkinîn kirin. Du welatiyên bi navê Abdirehman Cafer û Mustafa Sîdo bi tometa ku peywendiya wan bi rêveberiya PYD re hebû revandin, danha çarenivîsa wan hedyar e. Eroha li rêkefta 25 mijdarê çekdarên grupa El Hemzat, welatiyê bi navê Umer Heyder Reşîd li serê benda gundê Kokanê revandin û heta niha çarenivîsa wî nedyar e. Eroha da zanîn jî ku di heman rojê de roja 25 mijdarê çekdaran li ser rêbenda taxa Mehmûdiyê ya Efrînê kesê bi navê Abidîn Reşîd û diya wî Emîn revandin, berev cihên nedyar ve birne û heta niha jî kesek tu agahiyekê li ser wan nizane. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê beriya çend rojan eşkere kiribû li vê kefta yekê Hezîrana 2019 grupa çekdariya bi navê Hemzat welatiyê Kurdiyê bi navê Slêman Nûrî Cafer ji gundê Bozîka revand berev cihekî nedyar vebirin. Piştî 2 sal û nîvan li ser revandina wî Slêman Nûrî Cafer roja 27 meha borî bin eşkenceyê de ji alê çekdaran ve jiyana xwe jî dest dabû. Heman rojê de berpirsên zindana Erraî malbata Slêman agehdar kiribû da ku termê kurê xwe ji nexweşxaneya leşkerî li bajarokê Erraî wergirin. Ku meta wî jî bi heman şêweyî piştî 2 salan ji revandina wê dibin eşkenceyê de jiyana xwe jî dest dabû. Weke rêxistinê daya xuya kirin, grupa çekdariya bi navê Emşat roja 25 mijdarê girte ser konekî şîniya malbateke Kurd li navçeya Şiyê sifkatî û gotinên dûr ji rawestê arasteyî kes û kar û xwediyên Şîniyê kirin. 5 kes ew jî Mesûd Mustafa Şêxo, Abdirehman Mustafa Şêxo, Xelîl Mustafa Şêxo, Ammar Slêman Şêxo, Bekir Mustafa Rehmûkî bûn birin baragehên xwe yên Ewlehiyê her 5 kes. Rastî lêdanê ji alê çekdaran ve hatin piştre Mesûd Şêxo û Bekir Rehmûkî hatin serbest berdan. Lê piştî rojekê ji girtinê her sî kesên din jî serbest hatin berdan. Piştre careke din ew her sî kes ji alê çekdarên polîsa leşkerî lê navçeya Raco hatin revandin û heta niha jî çarenivîsa wan nedyar e.
همان خصنی دازانی گروپا چکداریا بناو پلیسا لشکری شش ولاتین کرد جگونده معملا اوچاغه به تومتا پیوندی اوان بریوبریا پیدیرا هبو رواندن در روژا ایروژی چارانویسا و ندیاره هروها ناوی هر ششکستان جی اشکره کر او جی سامی حنان، محمد حسن، محمد حکیم، محمد کولیکو، نجیب هالو نشأت کردینه گود جی پیشتر او هر ششکس دو جاران هاتبون رواندن لهم بر پریان هاتبون سربس بردان. لریکفتا 18 مجدار جی لنافچه راجو گروپا چکداریا بناوی لیواء سرمقند لگنده کفر سفره هر یک جحنان ابراهیم مواس حجی مراد حجی حسو مسعود عثمان خلو رواندن و لهم بر سربس بردان وان گروپان داخوازا فدیه کرنه. روژا 17 مهه گروپین چکدار کسی بناوی سربست بریم یه تمن 42 سالی جگنده معمله یبسر نافچه راجو و رواند تا روژا ایرو چارانوی ساوینه دیاره. روژا 12 مجدار جی چکدارین پولیسا آزاد عبدالرحمن حسن کوریوی رودی جگونده یالا قوزه بسر نافچه جندیر سیدما کوبری خوددان نخوشخانه که اعزازه لسر بند قوس یا باجار عفرین هاتن رواندن هینجی چارانوی ساوان ندیاره. اروها هر دو روژین 6 و 7 ماها بوری گروپین چکدار سی خورتندن یم بناوی مصطفى عدنان شیخ صادق عبدو احمد علیکو و جوان حکمت سرکو رواندن حتی نها چارانوی ساوان ندیاره. جدما کنترل کردن عفرین جالی ارتشا ترکیه گروپین چکدار و تروژا ایرو به هزاران کردن عفرین هاتن رواندن حتی نها چارانویسا هجمارک مزن جوان نایزانین. نونرین هر دو ولاتین امریکا و ترکیه لنتوینیا گرتی تکزیل سر سزادان رژیم اسد دکن او جی جبر توانین کو در حق گلک سوریه ده انجام دانه. انجمن اولها نف دولتی جوینک تایبت جبو روشا سوریه و سزادانه انجام درین توانان درخست و ولاتین بشدار جوینه دا کرنه حلوستین جور بجوردان و بهتری وان تکزیل سر سزادان رژیم اسد کرن. فریدون اغلو نونره ترکیه ده نتوانیه گرتی لجوینه انجمن اولها نف دولتی دا تکزیل سر برقرار بونا آشتی و دادوری لسوریه کر و گود پیوست رژیم اسد لسر توان در حق سوریان دا انجام دانه وره سزادان. نونره ترکیه گوت که روزانه و آزارین گل سوری زیده تر دبن و یا گرنگ اوه که دوسای سزادان انجام دارن توانان ده سر لیسته دوسای سوری دا بمینه. جبر رژیم اسد به 100,000 خلک سوریه کشتنه و دور پیش کرنه و دست دریجی لوان کریه. وکه نونره ترکیه دنتوی یگرتی دا دویجه رژیم اسد چکن کیماوی لدجی گل سوری بکارانینه و اف بخواه تاوانه که دجی مروفاتیه و تاوانه جنگیه و جعالی خوالینده توماس گرنفیلد نونره امریکا لنتوین یگرتی دویجه مالبات اسد بن پیکرن در مافی تفای مالبات سوری ده انجام دانه و به تایبت هلمتا بنچاف کرنا هوانه و اشکنجه دانه. هر و حالینده توماس گوت که تفای سوریان شایستین دادوریه نه و به تایبت به 100,000 سورین که بنا قربانی سیاست رژیم اسده. نونره امریکا تکس کرد که پیوست جواکا نف دولتی کار جدید درباره بن پیکرن رژیم اسد بکه و انجام در توانان سزا بده و دادوری لسوری برقرار ببه. جوین انجمن اولها نف دولتی به سرپرشتی استونیا، فرانسا، بریتانیا، امریکا، کانادا، آلمانیا و چند ولاتین دن با آواک راست بروچو. روزنامه که لبنانی دبیجه گوهرتنین ده قانون قیصر ده هاتنه کرن لگوری لهفته گشتنه که ناوار امریکا و روسیه ده هاتنه کرن مبز جیه که امکان سزایانه لسر رژیم اسده. روزنامه که لبنانی دبیجه امریکا گوهرتن ده سزاین قیصر ده لسر رژیم اسد کریه دورپیچکرنا آبوری لسر رژیم اسد جالی امریکایی و لگوری ریکفتنه که امریکی روسی هاتنه کم کرن. اجانسا ستیپ لسرزاری روزنامه المدن یا لبنانی دبیجه گوهرتن ده قانون قیصر ده هاتیه کرن. گوهرتن دستلات وزارت گنجینی امریکی درباری رخصن نحکومی لسوریه بهتر کریه. وزارت گنجینه ری دایر رخصن نحکومی تعامل الگل رژیم اسد بکن. به چنده رخصن سوریین لامریکا دمینن دست بکار و چالاکیان لگر رژیم اسد کرنه. وکه هاتیه راگاندن هرچند وزارت گنجینی امریکا جروی مرووی و بریاردایه تاکو آلیکاری بکینه سوریه سزاین لسر خصنین مرووی ورنه کم کرن. لخلک سوریه گهشت نوی باوریه که امریکا سیاست آخوال لهم بر رژیم اسد گوهرتیه سزاین آبوری لسر رژیم اسد کم کرنه. در راپورت روزنامه لبنانی ده هاتیه که درباری بریارن وزارت گنجینی امریکا اندامن ریوبریا جو بایدن سروک امریکا ده انجمن اولهیه نتوایی امریکا ده بدنگن تو هلوستک ندایه. هروها بریک ماگورک هفریسکار کاروبار روشالاتا ناوین و زهرابیلی ریوبرا دوسیا سوریه و عراق به هلوستن درباری پیش روژا سزایان لسر رژیم اسد.
هروها در راپورتا روزنامه لبنانی ده هاتیه اف گوهرتن ده قانون قیصر ده لگوری لهفتگ هشتنک نابر امریکا و روسیا ده هاتیه کرن او جی بریاکو بریارا دمی درش کرنا گهاندنا آلیکاری مروی بو سوریه دمها تموزا بوری ده ورستاندن. بریارا وزارت گنجینی امریکایا نو ریددار خصنین حکومی لسوریه کو پترولی لسوریه بکرن و د سوریه ده کار بینن و پف گوهرتن رژیم اسد رجی بکن. دما حزیران بوری ده وزارت گنجینی امریکا سزال سر رژیم سوریه درباره روبروبونا کورونای نهشتن. گلوپاکسک بوی دو کمپانیین سوری هاتیه و خصن دا کوب آوای که راست بازرگانیه درباره کل و پلین تایبت به خو پاراستنه جو کورونای بکن. دکتر محمد جمعان یاساناس میوانی منه بهتر سروی مجاره میراوستن. دکتر دامت باش به رژیم که وکا رژیم سوریه وکا رژیم اسد پشتی زیادتری 10 سالان جه کشتن و لیدان و تاوانین ده در مافه گل سوریه ده دوی چاوا وره دادگاه کرنو سزادان روج باش دم باش ريجو سلاب جبوه براستی هلبت و پرسکه گلک لایقه و پرسکه پیوسته کو انسان مرو به سوری کو ورقاس خون رجاند و زرار کرو در بدری کو کانه به و پرسه بگه لی چاوا کرنا یعنی داده کرنا وی رژیمی تشتکه خویای پیک نای باوریا من زوره زحمته کتی ظرفکی ایدی بگر چیرا نابه جبر تایبت هر دولت زلهیز و مزن وکی امریکا و روسیا دیاره گیشتن و نتیجه که اف رژیما سزا لی زیده تر نابن و هیدی دگینا و قناعته اشتا روزنامه لبنانی بلافکریه راسته از بینم قالك راسته وقالك معقوله جبر فعلا من فيجاري وان قوتي كو بقي سست بكن يعني قانون قيصر لأن بيجم هين ويدا دشم باوريا من قانون قيصر تجاره بيك نهاتيه يعني الراسته الناف هاتو حملات اعلامي قال لك قوين هات لسر هاتا كرن وارنا لان نبوي سويا او بريار هات استاندن يعني قانون قال لك قوين بو نوكي وتايا كو ايرو روشا سوريا كو خواستن كو لازم ريجيم باتا سزا كرن يعني امتنع مقارنه بكن ما بين قانون قيصر وقانون كبره دركت تدي جيراد قوتن قانون محاسبه النظام بره وقانون وقتها دركت براستي دم كده وكي كرد بيجت پشتا نظام شكينان يعني مؤسسات دولته هندك مابوك جهف بكتانا بر خواندانا ليه بقانون قيصر تشتك بين نهار هر وها نها هيدي ديارة حرد الدولة دقينا هفدية كدبه با قانونا سسببه ومسائل سياسي يعني نموناك مثلا برادر ما لجنا دروا ما انا كسي چون به مسئولین امریکی را نشتن لجنیو آشکارا گوته بونجوان را که مسائل دیاره مسائل سیاسی امریکا خوجه دکشینه سس دکه لی مسائل انسانی مساعدات انسانی لسر يعني تركيز دكتور مكرم بيجن دوسيا سوريا امريكا رادستي روسيا كريا يعني حتى درجات مزن دكه يعني يكجي مثالك نموناك كوتشوا مري وكي اثبات هبن يعني حتى روجا ايرو امريكا مسؤوله كي خوا ان سفير كي خوا ديار نكريا جبو سوريا وروشا سوريا او يك آلي كيدن ايرو آلي كيدن مثلا ياردميا بالرجيم را وبال خبيدي مري مثلا ايرو تشتي العرداد ماشي مثلا غازه مثلا بترول مثلا جنم وتشتي وا جالي قصده دا يعني بيدو كافانا دا جالي امريكا دشي الي روسيا يعني تبش جيريا ريجيم كده كو تا قانون قيصر دا ولازم بفير رنج في قانونه ارمانجيه كو اب نظام بكفي لي تو الي كارير نظام دكيه عمليا تشتي ايرو كروش تاد غازه جي امريكا تبيكتيني
هفکاری پیرادکی او ناغاز ایدی اف رژیما بکوه یعنی هیدی خویه دیاره که بردوام دکنه جبو چارەسەریە که هبش جه سوریه را بله و او جه هلبت دکتور جه مصلحتا نظام ده یکم برسف تگوت سزادان و دادگاه کرنا رژیم هر پیک نایه سدم چیه گلو؟ از باورم پیک نایه جبر يعني براسي سدم قال لكن ايه هر جرين كانوا بيجم چند خالن كو هر دو امريكا وروس دياره جه مصلحته كو طرفه كرابه ايدن ناغازه كو زوره بكي لور يعني تتشتكي دي من مثلا بازاره الروس دبيجن مثلا بامريكا را اما مساعده وبكن زوره لايرانيا بكن ايرانيا نيلن كو بجي به او اليك اما بيهلن كو اسرائيل خطر برنوى سر اما احداثيات ايرو لسوريا ايران تشي دكه الروس تسليمه دريس روسارا دشي اسرائيل يعني اب اليك هلبت الينا دن امريكا ایروژ روسا دستینه مقابلی هبه هفکاری مثلا اوکراینا مثلا به ترکیه را تعامل بترکیه را مثلا صواريخ حتى يعني برجماندينا مازن هنا ايرو يعني روشا في ملتي سوريا ديار كنا ايدي سردفتره جوار ريجيمارا ونكاننا تشتكي تجي مثلا بيجي كو ديارة جيشتنا قناعتها كو تدي في ريجيمي وكي تدي عربي بيجن إعادة تأهيل جي ريجيم راشيد كنا مثلا غافن دودي بيشتي كو أفريكا فتنا نهني هاتي أشكرا كرن دنافر روسيا وأمريكا دا يعني الريجيم بشواكي فرمي رواتيا خوا وربقرا دجواکا ناو دولتی ده د کومکار عربی ده اگر های کو گاوین به افیک جه رژیم را ورک کرن بشک من ادبیجم بری بوی آلی دایه اف تشته کو چه ده به ایرو يعني كاروبار کو جامعه عربی ده که مصر اردن امارات يعني افا دولتانا تجاران کارکی ندکن و نکانن بکن بيكو لامبا كاسكيا امريكي بيكاتي بجوان را افجي هلبت ديار دكي بيشر روجاكا باشتر گشتر جبو ريجيم هر وها ايرو روب روش ديار دكي كو روس آريكاري دكي كو عرده بهتر دست ريجيم دكافي يعني حتى مناطق كرديجي کو ایرو دشینه روس قصده مسده دشینه شامه به هر الهفت بکن آرمانجی او کو روس وره يعني نظام وره دستی خسر و نافچه دیجی يعني اب دیاره کو براستیجی رژیم که جاره کدن وگرن و اعاده تأهیل و خورتر ببه و وگره روژه خوین کفن گلک سپاس جبو دکتور محمد جمعان یا سناس کتومیوان بو گلک سپاس جبو بشتر بناته ملیسین سرب ایرانی و چک و چکدارین خواه و دگوهیزن باجار رقای و لباجاروک معدانه و نزیکی ریا انفورا نافدولتی بجی دکن دخوازن ریا نافبرا رقای و قامشلو ده کنترول بکن ملیسین سرب ایرانی و چک و چکدارین خواه و دگوهیزن باجار رقای جدرن تایبت جروجنامه القدس العربی را اشکره کر کو چکدارین ایرانی به بارهلگرین گرتی چک و چکدارن جباجار دیرزور و دگوهیزن باجار رقای تا کو جبالا فرین هفپیمنا نف دولتی و اسرائیل را نینا اشکره کرن لگل و گوستنا چکداران موشکان جسینور عراق درگاهن باجار دیرزور را و دگوهیزن باجار رقای لگوری شروع سیاسی کو اف مزنترین حلمت چکدارین ایرانیه لروبرک برفراتنا بلاف کرن بطایبت نافبر هر دو باجارن رقا و دیرزوره و لباجار حمسه نیزکی بالا فرخانه التیفور و الشعرات و گوستنا چک و چکدار دبن آلا رجیما سوری دایه تا کو جبالا فرخانه هفه منان نف دولتی را نینا اشکره کرن و به هماهنگی نافبر رجیم و چکدارن ایرانی و لپیش چاو قصده ملیسن ایرانی لگندوار رقای تینا بلاف کرن دخوازن تفگر قصده تنگ بکن بطایبت
نێزیکی باژارۆکê Meعdanê li nêzê riya êmforên navdewletî û li cihê koçekdarên Îranî vala dike rêxistina Daişê cih digirin û çalakiyên xwe bêhtir dikin ku beriya çend rojan mayîneke çandî bi otomobîleke rejêma Sûrî de teqiya û di encamê de çendîn çekdarên rejêma Sûrî hatine kuştin. Cotkarên Rojavayê Kurdistanê dest bi çandîniya demsala nû kirine lê gelek astangî têne pîşiya wan wekû bihabûna sûtemeniyê û dexil û dan. Ku her tonek genim bi milyûnek û 750,000 lêreyên Sûrî tê firotin her wiha nirxê semad û kel û pelên taybet bi traktoran biha bûye. Kêmketina baranê bandoreke xwe ya mezin li ser çandîniya îsal kiriye. Bûye sedem ku gelek ji cotkaran zevên xwe bor bihêlin û tu berhemekê neçînin. تماشاوانên birêz yekser ez ê berê xwe bidin bajarê Dêrikê li cem nûçegahanê me Ehmed Sofê dawkan bizanibin ka cotkarên wê deverê rastî çi astangiyan tên. Ehmed dem baş em dixwazin bizanibin hişka salî kêmketina baranê îsal çi bandor li ser cotkarên Kurd kiriye? Belê dem baş wekû berî niha jî gelek caran me gotiye yanî sedema herî serekeya îsal ku te wekû niha proseya çandiniyê dest pê nekiriye hişka salî ye. Pêre gelek sedemên dî jî hene ku nahilin çandî bê niha li devera Dêrikê hino hino xelk dest çandinê dikin nema li benda baranê û nema her wiha li benda ew eger alîkarî û pêteviyên dî jî çandiniyê re bibin. Li Dêrikê ez kabî bêjim Dêrik wekû deverên dîfafî tê cudakirin jev yanî ew cemê Sefaniyê ku ji Bakurê Kurdistanê tê devera Dêrikê dibe di beş wî cemî re. Yan em bêjin çiyayê Qereçox yanî başûrê çiyayê Qereçox ew der em ji wek xelkê Dêrikê dibêjin berî. Li wêr ew tebîeta axa wê dê hinekî remliya çandinî lê dibe yanî axa wê nabe kêstek nabe şaltî. Li wêr cotiyar li wê deverê de garin çandiniyê bikin lê tevî ku hişka salî ye û toz û duman ser wan tevê li hino hino li wir traktor karê xwe dikin. Dera Bakurê Cemê Sefan ev derjere bijin deşt ev deşte henê axa wê axa sora her wiha ya reş e. Ev hê havînê dema ku cotiyara erdê xwe dema ku hilkirîn bûye kêstek yanî wek kevra lê hatiye. Ev kêstekê henê ku baran lê newin yanî cotiyar zehmetiyê dibînê heta ku çandiniyê bike lê li vir jî niha yanî em karin bêjin serê seda 5 cotiyar ew wa jî dest çandiniyê Bakurê Cemê Sefan li wê de jî dest çandiniyê hatiye kirin. Ev nebarîna baranê bandorekî gelekî mezin. Belê. Belê. Ji bilî hişka salî yanî nirxê sûtemeniyê semad kelûpel tov çawa ye îsal yanî cotkar rastî kêşeyan tên ji ber bilindbûna nirxên sûtemenî û kelûpelan. Belê belê ev yanî ev ya me destpêkê me gotî ew tiştekî xwedayî ye li ser her kesî de tê. Lê ya dîtêr ya ku bilindbûna nirxê tov û nebûna tov yanî belkî niha gelek cara diva alavê ragihandinê de hate belavkirin ku tov hatiya Rojavayê Kurdistanê bi rast û hineka hin alavê ragihandinê gola korik tê de heye. Lê ez karim bêjim çi wî tovî de hebe em nizanin ji ber kesî ew tov bi xwe nedîtiye. Ew tovê ku behsê dikirin ka yanî alîkariya Amerîkî bû ka çi ji Kûdê hatibû elsas hatiya Rojavayê Kurdistanê em nizanin rastiyê are yê tova yê çi ye kesî ew tov nedîtiye heta ku bêjin wela korik tê de yan korik tê de nîne yan sûna tê heye yan sûna nîne. Pêra bilindbûna nirxê tov
يعني طوف نها سر جوتيارنا هنكا تي بلاف كرين طوناوي مليونك و 200,000 سوري لنل سر حمو جوتيارا تي بلاف كرين بهتري جوتيار يعني سوكيش خورا طوف ذكرن السوكيجي يعني نها هماكو بارانك وكيا ايروز 5-6 مليون باران هاتنا يعني هكا بارانك زي توري طونات طوف دخلي لديركي سرد مليون ورقه راي وري فروتن هروها ونينا يعني افطوف نينا يعني تشتاكو جارناكو بلافش تكن التيرا جوتيار ناكي هروها يجج يجار تنايا افطوفن دي يعني تشتن دي كوتينا شانتن وكو نوكايا وكو بيقيا اوجي او طوف بيدا نابي وهكذا بيدا بي قلتي بقرانا وقتي تر نرخصو 8 يعني لترا مازوتي بري نها منابجن مبسي ورقي سوري دكري ل تاليه شو 25 ورقي سوري وقتكي هات 5 ورق نها لترا مازوتي ياكو تراكتور سركار دكن ياكو هناكي باش 405 ورقي سوريا لترا مازوتي اف خورا جو يعني بهاي نرخي ديسكا ونرخي كيلكيفاتورا اواجي بخورا جراندكي هيك من هر تشترك بيرا جراند بويا بله جالكس باس احمد صوفي وشغاني اركي يعني بله احمد اگر تشتكبه بردوام كا امورن سر اف الافن يدك يعني هيك هر جوتيارك انها دست چاندنیه بکی دوی چاکسازی اگر ترکتورا خواب که اگر يعني حتى كاربه نها جوت بکی يعني او ترکتور الفرجي يعني يدك كا كوش ترکتورا ويرا بفي يانج ديسني ويرا بفي يعني سيلك حقيقي زيدي 200,000 ورقه سوريا يعني ارزاني ادبيجم زيدي 200,000 ورقه سوريا هگر پیدا ببي بیلیاک حقیقی 150,000 ورقه سوریا هگر پیدا ببین یعنی آلافن یدک یکو خودی ترکتورا دوی خو آماده بکن جبو دست پروسه چاندنی بکن و سر به هشکایی هنه ده یعنی شکستن و خراکرنا و ترکتورا به یان دیسکی کو پی جو دکن گلکه یعنی بله گلکس پاس احمد صوفی نوچگهان آرکه ج دیرکه تو مربو گلکس پاس جبو باشتر بناتا هر کو دچار اوشا خدمتگزاری ل روجاوای کوردستان بگشتی و یا باجار حسکه به تایبتی خرابتر دبه و کریز به سر کریزی و ته به کو تنها تو کریزک جوان کریزان جالی پیوندیدار ل روجاوای کوردستان و ورا دیتن لتبايا نافچين كردي لروجاوای كردستاني هنجي كريز بردوامن خلكش بردواميا كريزان دروشكا پر خراب دجيانت كنو دنالن چالکوانن كرد لروجاوای كردستاني دانا خويا كرن تبايا نافچين كردي كريزان هاتيه بتايبتي باجار حسكي كو بهترين باجاره روشا خدمتگزاريه لي خرابه و بردوامی كريز دردكبن هولي هري داوي دركتنا كريزا آوي جاره كدن بتايبتي پشي دمكي جباشبونا روشاوي چالکوانان ديار كرن پشي دمكي جباشبونا روشا آوي و بردانا آوي جويسكها علوك لسر خكين باجير نها جاره كدن اف كريز دركتيا هولي اف 5 روجن آف بیک جاری جویزگاه علوک یاد بین کنترولا گروپین چک داردهیا هاتیه برین و خلق بی آف دمینن او جیجبر لوازبونا الکتریکیه کو گروپین چک دار الکتریکی دیدزن لو ما الکتریک لسر ویزگاه علوک لواز بویا و بویا سدما برین آوه لسر خلقی حسکه درباری روشا الکتریکی جی چالکبانین دناوا حسکه دانازانین نبتن روشا آوه خرابه بلکو روشا خدمتگزاری بگشتی خراب بویا روش بروش خرابتر دبه هم الکتریک هم جی سوتمنی گوت روشا الکتریک جیا آوینا باشتره بتنه الکتریکا نشتیمانی بودما چند مشمیرکی هیا سربار کرن جبلی وان هر دو کریزان کریزا سوتمنیه جی درکتیه هوله جبر وی کریزه خودانه اوتومبیلان بده مجمرین دریج لسرسریان رادوستن گوتن افازیده تری مهکیه و جارکدن کریزا سوتمنیه درکتیه هوله جبر وی کریزه قربالغک زیده لسر ویزگهن سوتمنیه دروس بویه و سدم دانا خویا کرن لگوری کو چالکوان دبیجن سدما سرکه لدو و قربالغی اوه کو خودانی ویزگهان بشک جه سوتمنیه لبازار آرش بنرخکی گران دفروشن سربار کرجی تبي هاتنا ورزي زوستاني لحتى روجا إيرو مازوت لسر خلكن حسكي نهاتيا بلاف كرنو بمازوت دمينن
چالکبانان سربار کرن جبر خرابونا روشه و نپیداکرنا پیداویستین جیان این سرکه بصدان جوان کرد نچار دبن کج روژاوای کردستان درکبن و کوچبر ببن حتی نها بصدان جوان کوچبر و دربه دربونه جدما کوری ببریا پیدین هفچه این کردی بره و دبه تا روژا ایرو کریز بسر کریز و تیبه کو تو هولک جبوی دیتنا چار اثریه که جوان کریزان را وره کرن کو بسدما خرابونا روشا خدمتگزاری بگشتی و بردوامی درکتنا وان کریزان خلق د خرابترین روش د جیانت کن و راستی گلک زحمتیان تین. لکامپا دومیز یا پانبرین روژاوای کردستان هفجینا کسایتی که نشتمان پرور کوچا داوی کرد. فکرت حمدو دایکا بارزانی که هفجینا امین شیخ احمده جبر نخوشیه که ایرو سری سبه کوچا داوی کرد. امین شیخ احمد اندامه کی کفن د پارتیا دموکرات کردستان سوریه ده و کوره وی یبنا ادریس گرتیه کی د جام رژیم سوریه. جدما کریزا سوریه دست پیکریه به مالبات خورا پناباری هریما کردستان بویه. بخواجیش خلک گنده شیخ احمد نافچه راجو یا عفرینا روژاوای کردستانیه. ایرو هفجیناوی فکرت کوچا داوی کر و لگرستان فایدیه بخاکه هات سپارتن. تماشاوان برز به ونوچه ام گشتن داویا بولتن اخوا هر شادو بختار بن.